That's ya walk baby do Badwam TV Badwam Jumadi so omre no wadaji a wode mayenti abribia no ye beda wase ni teach you health tips no as say what fun to say wa de ne say e ma kura na ahomete nyame hira wo ye first time a e de ne da wo hira Badwam TV mo akwa aba ye Jumadi se Badwam no e ne ya hyase 5:30 day na Badwam aba ye be ndum to wo mu kran hyesem news ba afa ye bie phone lines ni Zoom no ne de Adom online. Any health tips na kan faseda no ema endpoint this time no endpoint is Father's Day ya ye ni Adom FM ye kaboma ye di ne kama no this time ye screen ne nko a ne mo ma de chenso e wo ho goyi obeche ne client a ono ma ye adwuma enfie bebre a wonya apomodin pa na still da so no e ye adwuma no achede wo ho endpoint achede nso de emodu emodu ti enei se wo ho na ya adwuma panyan nko asin akodi apomuden wo ho a koso akoho baby yo ya akoho akodi apomuden pa 0244867068 friend is ya arthritis nkomo ayedi eno so betumi aboa na apomuden pa ayewo dia ma me fa DBS roofing sheet yi emfam mfama office na de wo penchense papa aboda so a DBS 4DNB ade mo dan so ne se wabeto no omo ma wa wo nkonko pe carpenter mo so omo ankasa edi echi no makobo so kama edi amount from efa ensure to dindin no ni ade wo no woni problem no ebi ekura fi se omo boso yi eye boso free eye promotional omo running from now till December 31st fa hushim ekotobi na fa board so wo akra ha any DBS nkasa it was 0240844444 0240844444 Kumasi 0506004141 0506004141 Takrade 0506004242 DBS Industries Limited roofing papa pa fie enoho ano pay ya boy remu Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital Dr. Oseusu aba no pay on ye bekasa for arthritis dog ya mwakwaba na bibia aboko de nyame adom na dog nso ye nyame adom ye pa adwuma muso koye nyame adaro ma Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital nyame adom ye bo adwuma na nyame nam ye so yarefo nyina so ho to mo kama de nyame ase ye nim komo ye hwe arthritis no eno e condition be yo mini aba na de kan meche otiefo wahwefo ene ganafo nyina na say eguso awo Ghana manti de na yes ene so top na nya bad mo ye fepa one designer was are that's me doctor be a friend Dr. Fashion and a doctor fashion and the Dr. Fashion very good pa odomi odomi ho na edisa mehwe no open bia ma me yo mini aba na se na me kan yeguso awo Ghana manti de na yes Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital yeguso ebo manfo nkaye esan se apomuden ewo ho a na ebetimi akwa aba na yetua tax na oman no so akoso last week ni ehwe bibi efa yen asabo ho se ne kidney no ho nsem na akoni ade onim se yebo nkomo no am se ne Thursday we say world kidney day na gasa na yete information yen health minister honorable Dr. Akando de Maye na just sefen na just 4 million 85 million 4 million and a kidney ne chronic disease kidney na dose and a youth no so na dose na just sefen the scientific Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital you say ya momodin na brebia ya me check ye ho sanse kidney ho asema kan ye say to da ne ma bebre unya ho hwe unya sign bia unya symptom bia ebeyi ne ho adi no na edru akiri ti ye check ye ho bra no dia ebehu anopai arthritis yare bia e kanompe na oti arthritis na je say nompe ho asem ne ye ka na dompe no eno na so ni padua nim gina ho pintin ti se ko ba se nompe mu yo hawa asem bebre na e ka joint ye ba bia dompe ni dompe hia enti joint no mu se mu ye kura ye so nya arthritis enti se me nsa hai e be hia me nsa hai ye o joint wa ha ene na boa for easy movement ti se ko ba se kru ba dompe ni mu asa o hwemfoni ye da so ya kotodwe no efiri ye nan na se ba na ye sere mu oba no e be hia ho na ye nya knee joint
saa joint no ohwa cartilage so tendons so enema bebre o be boa for free movement saa anya saa de anka intimi mu nkotodwe o beda be bua hwese dua no ti saa joint ye sisi de ya beti de ne ade bebre na boa for easy movement ene adwuma ye bibia boko se koba se mu ye kura so nya arthritis nioma bebre ne betimi de aba ye wo de friend rheumatism ye rheumatoid arthritis no empempi no ya na ye autoimmune ebia immune system ya attack ye joint no ne ade na amemu aye kru ye osteoarthritis a ebia adwumaden bi ne nioma bi a ya ye nti etima ye dompe no cartilage na we na dompe etwi ho ye wasikafo de no ye friend gouty arthritis eno de anu ode na we bebrebe no etima bibi ye friend uric acid ne kosro na form monosodium salt na salt said ye de nchine gu se we nti etwitwitwi a na afia we ho ni nyina na amadompe no ni dompe no etwi ho ye omu ahodo bebre ankylosing arthritis no ne de keka ho septic arthritis infection na ebia aba joint no skin nani na edidi awuram na amena ekru na ade ba akwa ya wa arthritis mu ne se ya akoya ade bi a efie bi ebi ya wum na eno nso so hu nsunsu aso na no ya yedin esan se ye hwe maame no ne papa no mo wo sa ho ya omo no mo ye self medication bebrebe no nti e ka drug abuse ankasa omo no mo ye na kese esan se because say the bia omo joint no ekuro ne ya wo mu nti the bia omo fa painkillers yin so na last week ne ka se kidney mo how bebrebe no painkillers na e ko fa aba titiro ne NSAID no nti se ye maame no ne papa ne mo nyini kakra anaso omo ye adwumade nti the bia omo sisi omo kotodwe omo jonku omo aposo no omo befa sa eno ya nyame amoa na ekofo how bebraba the science no army scientific say ye momodin na ba bia ye wo bia na ye me check ye ho ye be check ye ho na si ehu say no mpe say ye ntini say ye nhoma say ye nerve say ye dian ye be boa na ye siesie anya saa ye hwe say foni we say ni awe emu awe unse wo hwe first one normal second one say ikono no third one dey che say awe amadompe na keti so gym your friend head-on collision. Se bani say dia, nyame amoa, eno na ma mi ti sisitimi kwa. Ne night mi kwa, ne mfiti mi kwa, obi wonya accident ne hwe. But de bia yaw. Nti army scientific say yesre, yare we any ho painkillers aye abuse ni bebrebe no. Eye di kidney mu ha ne nioma bebrebe besa ye. Ti e be sre se, yentu na mo ne yemra army scientific. Ne yen check na bibia wa yensiesie. Yen hwa dance die na ye hu se ne opanyin bi ne de na ye ne nyame adunimi kese wo koa ne sa na nyame na ma me nso siesie ya ye hwa dance die ewi a na ya bɔ ne tofa ekwaba wo hye we mu a nyankopɔn adaroma aba kyerɛ yare na sa tutie na sa prescribe medicine na wo hye wo mu so a no so atitu kama organs ni na nyame adaroma na titi ni na free so kopuno na ase na atitu beje di se papa ye really no na de beto dem fie ha ade chi papa na sorry akọ toilet obi ane fadwo sorry akọ toilet ye no nyina ye fine and ye yi ni e ko fie ene na my brother nso esa yare wo fie de be ka chem se o brother ne fadwo ejore wie ma sorry ye ne fadwo me say what ne fadwo one time ne sha me kam ena mo de ne shame na me de ne ba ono so nyame na adom ende onnam menso me hu sa me hu yare anu nti no me hu yes ya dodo na me si no ame wo ho na me tira hwa ede wa na be driving na me ba ena nyame na adom me wa to me enti me ka chi obi bia ame scientific na dro no dro a ya nwanwa adwuma nti obi a who yes who fa who symptoms na the difference are Adom kra mamatin person. The difference. Most of the time, I catch my colleagues. They don't remember, I mean, there will be vast difference. Massa, the mutual answer. Tiene dog, I'm say, I don't see an Yahweh. Yes. Yes. Difference is huge. Huge. Adanse ye de bebre na etwagu na se ne wa woni tia dodo na akra ne ntimi fama timi so because dodo na bi okro mpese obi be hu ne yare ne ade nti de army scientific ye ka kire omanfo ne se
yare ahodo bebree na ɛha omanfo a ɛtete yen na yare bia nso free utiri so kosi unase over Amen Scientific nyame adaroma ye behwe arthritis ye ntwen mane mubu ngu fom ntwen ema osisi nkoa wachika sɛ da bia ye oya da bia wo de wato still na yabu da bia okotodwe ujonku ye besere ye hwe ne ntua na monbra no se di amna ye hu kura ne painkillers bebrebe a ya oni ntie fa ese ye kidney na da bia painkiller yi ko se o kidney na da bia ya unti wo fa abra Amen Scientific wo ho a ye di physiotherapy flexology any homeopathic medications ne herbal medications bi any enduro krogin a eye natural a FD agi atum ebe hwew brani amfa no hwew ne jai painkillers no na nko se o kidney esan se okotoje ya wo yenti ye besere yentu anamon na Amen Scientific ye pese esum ne esum yenti ye bia so ye ne bebreye ba bia wo bia no Amen Scientific ben wo se wo ho enkwanta kumase takrade nkokọ enkra ha ye odome snake flat ne nchen wa ye ben dome market ye ben dome crossing ene ye ben tantra runabout sa anso na akọ sprinters empatem wa ye wo lashibi klagon e ho no ye ne goy filling station de din hwe animu ene ye ben ashama nanda bridge pa ye wo boga ye wo tamale enche ba bia wo bia no medical aka say Amen Scientific eben wo de obeya ni se obetu anamon no abo mpa ye no age so amen na waba Amen Scientific na ye do ahye mfidie mu mfidie akese de bebre ye cheke uwie no ha wo ho a asa pe won pomasibre ade amawo umpewe na apede friend 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Yes, allow Shafi. Nyankopon ene yaresafo. Ese nyame so timi ade nyina ye dia. Eche se yare bia ayo nkwada na no. Amen Scientific ebetimi ahwe na won so wanyu apomuden na anije ene ahoto abafie. Yada se. Yes, yada se Dr. Ose Usu and I in Kano Amen Scientific. Nti Mr. na de yakan ene yare bia hawadwen na won won akudin so. Dr. Fono wo mbejo so. Omahwa mapomuden pa ayo de ade du so no. Yem birthday celebrant no. Yem komra na yeba ebeto so yeba sisia.